pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjuponita. Bulongko Maji KARBI United Club along Indeng Kretroxi KARBI Bracer Camp Susar Meet ke Padupon. Rukasan College Indeng Kretroxi KARBI Bracer Camp Susar Meet ki bipon along kecepatir pipon Rukasan College KARBI Student Union Body Bulongko Maji atum pensi cepatir pipon. Mai cepayem pupon mai pu sarlong bitirang lapen chun bang pansing beya hin pensi alui ke pachuni lapen mai kachu phapon alam the pachini si insam jin pen mai pachun pon. Lazon sigidam tang ni paing kora player ni susar meet ki padupon mat te kang thum karni pon akimi amen ka chuthap HS first lapen HS amen ka chuthap dun atuma phan lapen laso jai mek along al hiamana peng pen ka chitong dun laki KAAC DPLAC MLA bida singing leng KAAC EM mate local MSc Madhuram lekthi lapen Rukasan College Assistant Professor Dr. Ravi Tikatharpi KARBI Lameramai Amaipu Kamsing Hanse Bakalia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Pen Chenglok LRNA Amaipu Lapen Kithe Kidingatum Abarim Amaipu Lapen Kongchun Bang Lapen Kaprek a College KARBI Student Union Body Atum Nang Titonglun Indeng Kretroxi KARBI Bracer Camp Susar Meet ki padupon along RD nang ki Piduna College amen lake JS Academy Bakalia English Medium High SS School Bahani Adarsa HS School atumta labangso Indeng Kretroxi KARBI Bracer Camp Susar Meet mate kangthum karne pona kimi HS amen kachuthap duna tuma phan dengpon si insamjen pen mai pachun ponlong. News report KARBI ANGLONG TV9 News. Diahin kan kepatir tipon Indeng Kretroxi akimi student atumhan kangkum karne labangso ama ekate pressure smith kusipuna labangso pressure smith ki along lili ngaji ta golong lili karong la pedeli ke sampino ate kada pressure smith lapuson amai long kaje ilitum non akimi osumar mate chadi bomo sumar atum la college tong kitu jeng first year na PNHS first year atum han alang itu panisi encouragement ki people mate ke dengkon lo welcome akui kon lo sona mai la mate tu igimi atum han la isi mesen pila puita ho aning ke pathe la petke aning ke paro la so sai ba ke dengkon lo Keroni ko pili thong nok bea dolong api onga hero be onglo artani kan phokep su se kiru jiang ring thepi khangjang no Lason sini jang KARBI ANGLONG lakha Troxi Kopili constituency ke paru Keroni Kopili thongnok bea dolong pharo kriser kebra Troxi kebra hini aning kan pen bangso dolong kimrang ponlo mate ingpu pondera phi non an arta ningkan phokep su se nangplenglo kopai ki langno pen kopi ko son pen lone akisung kachitong nang kok je angring dutang bangso Keroni Kopili thongnok be adolong along tarpang theklong ke jong pona tengke ton kre hini an si tarpang theklong jong ponlo bonta ton kre hini an pen abat bangso dolong along ki pon ke wana potsi bangso dolong ki rujia phan der o eloputa hada ke dora de tumpen pherangke thengno ningji dun rinti lasinon kachari bombe jipe sarkar mate KARBI ANGLONG Autonomous Council kacharia bang phwa tuma hin pen propjin pen bangso Keroni Kopili thongnok bia dolong along kasula masai ke deng ponjia phan ki ong dung ni jang KARBI ANGLONG aratum kachuning ripon pedo News report KARBI ANGLONG TV9 News kali diligi puja lama do elo hai aron ke koi masi koi bang be mati Assam police to madak la sodolong long ton mengi sa tonte adolong bang kai no non ke daket 12 ton kam gari lo 20 30 ton 40 50 ton gari da damre la somte lo plombe ko sopor la so bridge bang kiruji la bang thanga guarantee avelo la sesita sarkar hin mental so dolong ka salam nai kari pier nai pulai huya initiative bang ta thekong re tasila soteng oplom de loda ke munit ke chileng bangke prabjin bana ki sung ke phuye bangke der dilo lan se ni ligi chini lo athema la so
bridge ka selam pen non ana bangke arta dolo kala so arta teng bang dak ahut pen ahut minor repairing pen donai policy ta lahaya repairing tabe la sindona bangke ansu se aki thiki the agari non bhari bhari machinery mofa 30 ton 40 ton 50 ton lahaya agari sidambo lalu pulde at any time labang so bridge bang ka collapse pan bangke apor nangelo kusi nilimba Dilai pathu aklam nong tharkania pharlep timung Memorial Women Football Championship kidam tang ni phaing korapli phai koni cheklo suri ni rank korapli ni pen pangcheng pontang no labang so ke pathu lakhe Dilai Sport Association pensi chipahem phuponlo chief guest lake sir longki timung ex chairman KAAC guest of honor lake sir Hundar Singh Bey SGB lapen sir Tuseswarte rang founder secretary Dilai Sport Association Adun to invited guest Sir Chandra Singh Tiron, ex-president DSA Lapen Sir Chandra Singh Sinar Susar Bokar Chitongdun. Kepathu Chipate Lake 1. God is Great FC Rong Thilu Lapen 2. Sumsi FC Long Nit Angbong. Kepathu Kecheng Arni Ke God is Great Gold Thom Pensi Chipahai Pondo. Kepathu Lake Mesen Me Et Pen Pachun Ponlo. News report KARBI ANGLONG TV9 News. Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi.